Папа, мама, я здесь был вчера, идите сюда. Ой, как красиво! А они живые? Можно потрогать и понюхать. Какой запах обалденный! Может, купим в наш двор? Да, красиво. Я смотрел в Ютубе, она и зимой во дворе такая. Посмотри, где там телефон. Вот он, +7 910 322 28 52. Хорошо, сейчас только позвоню Юнису в Финляндию. У него скоро юбилей. Eunis, hei, mitä kuuluu? Onko sinulla mukava puhua? Hei, kätevää, kuuntelen sinua. Pian on vuosipäiväsi, haluan antaa sinulle lahjan. Täällä asuu mielenkiintoinen keksijä. Katso kukkapenkkiä. Ympäri vuoden. Onko sinulla paikka pihallasi? Mikä ihme? Linda, tule tänne. Andri haluaa antaa meille sellaisen kukkapenkin. Kuinka kaunis. Naapurit kuolevat kateudesta. Olla samaa mieltä. Tästä tulee hyvä lahja. Andri, mitä minun pitäisi antaa sinulle? Keskustelemme siitä myöhemmin. Nyt soitan keksijällemme. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos soitosta. Palaamme asiaan. Позвоню нашему новатору. Закажу 2, нам и Юнису. Закажите зимнюю клумбу сейчас и станьте обладателем эксклюзивного продукта, не имеющего аналогов в России и мире.